bisimillahi irrahmani irrahim darsu capanɗe tati e jeegabo on hiɗen e nder sengoɗerol capanɗe nayyi e jeegabo on hani ko fi dalil wonde ɓe yimɓe ɓe nelaɗo feeñino e muɗum no sirtuno dewe maɓɓe ɗen no sirti nelaɗo haɓoye fof maɓɓe o sendali hakkude maɓɓe joni noon karma komi maki wa dalilul asjari dalilu wonde har leɗɗe ɗen no reweteno walla hajare e kaaje ɗen fewno laaɗo kadi qawluhu ta'ala konngol Allah towɗo on afara aytumul lata wal uzza yeetelal laata e uzza o wa manata salisata e manata tataɓuro al ukhra sakkitoɗo ɗum nelaɗo haɓuno ɓe rewaɓe ɗi fof o sendal sabu pourquoi ko ɓe heferaɓe wa hadisu e hadisu kadi hadise on komo fillimo ko abi waqidin allaysi laysiyankojo radiallahu anhu yo welay Allah woni e makko qala oɗo wiyeteɗo abi waqidi o wi kharajina min yaltuno ma annabiyi wondude annabajo on sallllahu alayhi wa sallam ila hunayni tawi meɗen yawde hunaynu nde dokkuretede hunaynu wona hantayno menen ɓe jokkunoɓe mo ɗon woɓɓe amen hudata komin heyɓe ahade bi kufuri iwgol e heferako yani tawi komin niveau ɓe ka l'islam tawi neɓali komin wi heferako tawi l'islam ñiiɓali tawa ka ɓerɗe amen min yahi walil mushrikina tawi no wodani sirkayɗe goo ɗon sidratul leggal yaakufuna hiɓe ufino inda ha takko ngal leggal wayanutuna hiɓe wenga biha e leggal ngal aslihatahum kaafaje maɓɓe ngal yani kaafaje maɓɓe ɗen yuqalu laha hiɓe wi'ana ngal ɗo leggal zatu anwatin joomirangal wengirgal famararna menen kadi enelaɗo men rewi bi sidratin takko leggal jaaɓe janal fa qulna min wi'i ya rasulallahi ko enelaɗo Allah iji allana waɗanimen menen kadi zatu anwatin joomirangal yowrgal kama lahum wono wodirani ɓeɓe min rewi takko mum ɗo ni zata anwatin joomirangal yoworgal alhadis ha ka hadisi o lanɗi ɗon hadisi ɗon ko kupaɗo kono hawnaki en ɓirtemo seeɗa alhamdulillah sawaba joni noon ɓe holli kadi alqaidatu rabi'atu tugalal nayaɓal ngal e nder tugale nayije ɗen ɗo annal wonde musriki zamanina ɓe sirkayɓe e zamanu men enen ɗo ahladu ko ɓe ɓuri tekkude ko ɓe ɓuri tiiɗude ko ɓe ɓuri mawnude sirkan sirku minal awwalina diini attiɗen sirku wonaɗo waɗede jamanu men enen no hulɓini ɓuuri sirkuji feƴƴinoɓe ɓen fi hon ɗum li anna al awwalina sabu no attinoɓe ɓen yusirkuna ɓen ɗon sirkanayno Allah firraha'i sanga newaniɓe en tant que no newi wa yukhlisuna ɓe laɓɓina dewal ngal fi siddati ka sattede si ɓe sattirama ko Allah tumɓe feɗota wa mushriku zamanina sirka ɓen noon e jamanu men enen sirku maɓɓe on da'imum ko duumi ɗum firraha'i newende wa siddati e sattede wa dalilu qawlu ta'ala dalilu ko tindini wonde ɓe feƴƴinoɓe kamɓe ko sanga nayi tumɓe sirkata ko Allah woni ko daaɗi fa ida rakibu si ɓe waɗɗike firfulji ka laaɗe da'awullaha ɓe nodda Allah mukhlisina lahu dina ɓe laɓɓinana Allah dina kam falamma najjahum tumande min dandinoɓe ilal barri faade ka jorndi ida hum e ja kamɓe yushrikuna ɓe sirkan Allah subhanahu wa ta'ala are so en yurnike ɗum ɗo en taway e attinoɓe ɓen kamɓe ko sirku maɓɓe on ɓuri hayfude ndi sirku jamanu men enen joni enen hannde yimɓe ɓen si ɓe maapike ko honto ɓe yaata na Allah ɓe fewtata ko yago karama ko donc hara en hulɓini ha yo alhamdulillah sawaba yiltoɗen e haray piiji goo ɗum hara en ala gandal yanñigol ko ɗuuɗi alhamdulillah sawaba donc hara ɓe holli ɗo hannde kadi wonde wa dalilul asjari dalilu wonde leɗɗe ɗen no reweteno wal ahjari e kaaƴe ɗen si wii no reweteno wona e goɗɗo faamu e nder konngol angol wonde joni accitama rewede no wodi hani rewaɓe kala ko reweteno kon baltoɗo sirkuji wona ɗi waɗede jamanu men enen ala waɗede jamanu feƴƴinoɓe
enen feƴƴiti multiplie hannde kadi donc ta goɗɗo faama e konngol an ɓaami no reweteno wonde accitama no rewede haani wa dalilu asjari dalil rewede wal ahjari e kaaƴe ɗin qawluhu taala allah daali afara aytumu laata wal uzza wa manata salisat ohra haray ɓe holli ɗo sendayi ɗon de toɓɓere no waɗa ɗon adda leyga ɓe holli takko nden ɗon toɓɓere wonde allah towɗon no daala ko irrindiɗo sirkaɓe ɓen ka dewe maɓɓe yani e feluɗo ɓe bana ka dewe maɓɓe rewgol maɓɓe sanamu e ɗe leɗɗe resaɗe e deweteɗi maɓɓe e jogitagol ɗum cuuɗi liddu suudu kaaba ndun ndundu suudu kaaba ndu mahi jaatigui allah ɗum ko ibrahima alayhi salam laatike ndu sanamuuru wiyetendu laata ko fetere danere ñeñande no hoore muɗum suudu ka wiyete ɗon toif ɗum ɗo sanamuuru woni hino mari garde kolɗe e kurkaduɗe ko wiyete astar ko garde kolɓe e kurkaduɗe no takko may ɗon teere mawninaɗo no ɗon ka wiyete ɗon toif ɗum ɗon ya mana ko nden nokkure ko mawninanondu ka yimɓe taytuɗen no mawno ndu tan wiyeteɗu laatat ko faandaɗe yimɓe taytu ɗon ko yimɓe leñu wiyetego saif e kala jokkuɗo ɓe hiɓe mantora nden ɗon fetere hiɓe rewa nden ɗon fetere hiɓe mantora ɗum ɗon e ko wori ko hina kamɓe ɓe hinna kamɓe ɓe mari sanamu wiyeteɗu laata immorde e gori wiyete ahaya il arabu ko gori arabu ɓen ɓe mantoranaynoɓe ɗum ɓaawa ɓuray cankoɓɓe uzza kadi ko leggal laatino ɗum woni uzza sanamuru uzza ɗum ko leggal no e hoore mayru ngal leggal kadi jimde e ɗuma e astar no waɗa gardigolji e ka wiyete naklat o naklate ɗo ɗon ko nokkure wonde hakkude makka e taif nduɗo sanamuru uzza ko ɓuray cankoɓɓe jeeyi ɗum ɗon hiɗi mawninaynoondu ko ɗum waɗi abou soufiane wi uno ñande badri lana uzza wala uzza lakum minen miɗen mari uzza onon ala uzza on seynelaɗo allah maaki wiye e o wiyen sahaba makko ɓen qulu allahu mawlana wala mawla lakum ko allah woni wallo men onon ala wallo men ndu sanamo wiyetende manata ndun ɗo laatnake ko nokkure wonde hakkude makka e bayna ɓudaydi wa makka nokkure wiyetende ɓudayde makka ɗum wiyete bil masla ɗon ko nokkure wonde hakkude makka e madina hakkude makka e madina laati ɓe golleño wiyeteno gousaata e aus e hasraj yimɓe madina ɓen e jahiliyagal maɓɓe hiɓe mawninayno ndun ɗon sanamuru hiɓe horminano hajju on ɗon adugol ka suudu kaaba nelaɗo allah on neluno yimɓe goo immorde sahaba ɓe weli allah ne maɓɓe ɓe halkidir ɗiɗo sanamuji fof ɓe liɓi ɗi ɓe nelno liɓugol ndu o wiyeteɗo haalid ɓiɗɗo walid on on noon ko sayfu min suufillahi o haalid ɓiɗɗo walid ko kanko yahuno liɓi ɗum ɗon sirkay ɗum ɗon sanamuru uzza o liɓi ndu o halkidi donc haray balten waɗa jimol ko mi wata janngoɗo ngol ɗon jimol donc o neli faade o neli o wiyeteɗo Mughira ɓiɗɗo sobata on e Aba Sufyan o neli on ɗon gandu san wiyeteɗo laata ɓen ɗon lanki ɗum ɗon laataru donc ɓe waɗi takko ɓe waɗi ɗon hannde ka lonto ɗon juulirde won ɗon hannde ka wiyeteɗon Taif juulirde waɗa ɗon o neli kaw ndu wiyeteɗo manata Aba Sufyan ɓiɗɗo harbi on o liɓi ɗum ɗon donc haray no wiyama ko aliya kadi nelano donc haray annabajo sa sallama o addi diina goonga diina laɓɓinay ka dewe ɗen wonande allah bajjinɗina dewal ngal bonna kala ko wiyete ko bonna kala aadaji kaanuɗi eko jillata sirku o bonna ɗum ɗon ko ɗum woni ko addi ko raɓɓiti kon e konngol komi faami kon ɗo donc haray hawnaki tawa en faami ko woni ɗum fana laata ɗo
bimana landal ngal ɗo ko yeetelan ko honɗum ɗiwawani on afara'aytum llata wal uzza wa manata sadata al ukhra hollelan ko ɗum ɗiwawani on en andi laata ko ɗuma ko leggal ko fetere uzza ko leggal manata kadi ko leggal harno sawaba donc hara sirkat ɗen ko inde Allah ɗen woni ko ɓe seeki ɓarani ɗiɗo sanamuji laata ko allahu ko ɗon ɓe seeki waɗa laata uzza ko aziz manata ko mannan ko ɗon ɓe seeki waɗande Allah ɓe seekan inde Allah seekino Allah mbaɗan sanamuji maɓɓe ɗin ka oñagol maɓɓe ko ɗo Allah subahana taala wi wadaru alladina yulhiduna fi asma'ihi sayujanu ma kadu yamalun alhamdulillah sawab donc ɓe holli hannde kadi wa hadith abi waqid laythi radiallahu anhu lalo nako qaala wi harajina min yalti ma annabiyi wondude annabajo on sallallah sallam ila hunayni min yahi hunayni wonan tamin hudata o komin niveau ɓe teɓen hudata ko niveau ti yani komin heyɓe ahadin bi kufri igo heferako bimana tawi neɓaali komin iwi e heferako min naati l'islamu imanu e islamu tabitali ka ɓerɗe amin taw miɗen fokkiti hunayni iɗen andi hunayni jihade waɗi hunayni allah ka daali laqad nasarakumullahu fi mawatina katira wa yawma hunayni id ajabatkum kasratukum on hunayni ɗon ko ɗum fanda ɗo nokkude wonde hakkude taif e makka donc haray o wi min fokkiti hunayni tawi minen neɓaali komin naati l'islam wona han tawi minen hudata komin heyɓe ahadi bi kufri heferago bimana komin heyɓe iwgol e heferago naati l'islam wadil musrikin tawi no wodana sirkaɓe ɓen tawi no wodana sirkaɓe ɓen sidratu leggal yaakufuna hiɓe ufino inda ha takko maggal wayanutuna biha hiɓe wenga e maggal aslihatahum kaafaje maɓɓe ɗen yuqalu laha ngal no wiyane hiɓe wiyana ngal zatu anwatin joomirangal wengirgal kote anwa nawtu ko wengugol tawi hiɓe ƴetta kaafaje maɓɓe ɗen ɓe wenga ɗon ɓe barkinora ngal ɗon leggal ɓe barkinora ngal ɗon leggal ɓe wonno e barkinorgol o wi famararna min rewi menen kadi bi sidratin takko leggal min rewi takko leggal goo menen kadi on sayi ɓamen rewi ɗon faqulna min wi ya rasulallah ko anelaɗo allah ij'al lana waɗani men zatu anwatin joomiranga yowrigal kama lahum zatu anwatin wono wodirani ɓen joomiranga yowrigal alhadis biman hadis o lannaali si on jangi hadis nokku goo yahi ha o wi ka fen alhadis bimana hare hadis on tinnini o lannaali na o fo makko ko komo hallu saydo woni ko waɗi ɗon hare o hadis ko fillima ko tirmisi o sellinimo kadi ko wi ɗon hudata ahadu bi kufrin ay komin ɓaɗiɓe e iwgol heferaku yaltugol e muɗum naata l'islam ñiiɓaali islam on ka ɓerɗe maɓɓe fewndo ɗon tawi ko faanoyat nunu tan ay hiɓe wenga e muɗum kaafaje maɓɓe ɗen ka barkinorgol e ka mawningol leggal ngal zat an wat ko jamɓu nawtu ko masdaru bi mana ɗono monti seeɗa so taaki ɗo moƴƴa koko wenga ɓe sikki wonde ɗum ɗo koko Allah ne yiɗi ɗum ko ɗum waɗi ɓe sahaba ɓe sikki wonde Allah ne yiɗi ɗum ko ɗum waɗi ɓe landinala ɗum si wona ɗum ɓe faandora wonde tun ko yettugol nelaɗo si wona ɗum kamɓe ko kamɓe ɓuri mawde nde ɓe faandota ɗum lullagol nelaɗo ɓe watta ɗum woni few donc haray nelaɗo hamnaki taw o jaabinoɓe o wi o wi anayla wono bani israila en wiwno noon bani israila en wino kon ya Musa ij'al lana wa jawazna bi bani israila al-bahra fa ataw ala qawmin yakufuna ala asnamin ka yafikuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha ayi hari ɓe faalama nanditinagoye ɗum ɗon kono hiɓe kamɓe ɓe hiɓe seedi few woni alhamdu sawaba donc
haren laaɗo makke on wi'anayi lam wako ɓe a wino kon iji alna ilahan kama lahum aliha donc haray ɓe waɗano kadi fes woni kono ɓe sikki ɓa ko ɓe heyɓe kadi islamu ɓe sikki wonde ɗum no wela Allah nelaaɗo holli ɓe wonde ɗum ɗo ko heferaka ɗum waɗetake yal hawne sawaba donc ɗum tindini hade so gon tindini wonde hari leɗɗe ɗen no rewede ɓaɓe ɗo rewani hon ngal leggal ufina gongol ko yawgol duumo ɗon sikka ayi no woodi yahaɓe ɗaburuji kadi ɗi ufino toon yaa toon wona balɗe wona wadde jiyara ɗin jiyaraji ɗon ko bidiyankoji sirkiyankoji ɗin alhamdu sawaba alqaidatu rabia tukal nayaɓal ngal anna muslim zamanina aglade sirkan min al awwalina sirkaɓe ɓen e zamane men ɓuuri tiiɗo sirri attiɓɓen li anna al awwalina mus yusrikuna fi rahayi saabu no attiɓɓen sirkay sanga newi wo yukhlisuna fi siddati ɓe laɓna sanga sattede wo musriku zamanina yusrikuna sirkuhum daiman sirku maɓɓen ko duumi ɗum fi rahayi wa sidda ka satti e ka newi dalilu qawlu ta'ala fa ida rakibu fi lfulki da'awu llah mukhsin lahu ddina falamma naja ila albarri ida hum yusrikun ɗum noon no tabiti hay nini si tawi yaha ɓe angolaɓe fokkiti ƴewgo ka laakoy kala talki e konno fof ɓe hawkay lande yahuɓe ɓen rewi ka laakoy ma darade yawɓe sardiom ɓen ka laakoy o nana ɓenna alfatiha hayran a sikka e fatiha sarran no boodi alfatiha hayran ɗon si laakum kum paani ɗon leggal ala leggiɗo ala hay hunde ala ka jogee si wona ka jooɗa ɗon funnangue andaka hirnangue andaka ɗon ala ko yowe e musna Allah subahana taala kono ɗe hewti ka jordi wo ɓeyna kono wa kadalika si tawi feren taƴiri goɗɗo mabbanaɗo joni wiide cimenterie feren waɗi ɗon kuttu aya ɓenne Allah ɗo ko ala tum kono goro garanna ɗon ha sindu wawi wiira soyɗe nde hawra le goɗɗo e taroyke lansanoyatakoy ɓenna Allah e o soverde admin maya ɗo ɗay Allah tum gandata tawi nanen ko Allah tum joni noon ɓenna Allah nun chauffeur inara ko Allah e soverde on ma Allah nun jijje men Allah e nde hayre walli en ɗo ayi on tigi sanga satti ɗon ɗum haren suti Allah tum ko sanga tawi ɗumanniki o nanga noon sirgo wiya hunde kare yo Allah hawne sawaba hare hawnaki e taw no lutti ko on famadi kono mi andina on ko si goɗɗo mari okka ko goɗɗo mari okkata boy ko ɓerkum ɗon min kadi mari donc haray Allah hawde sawaba si tawi on yiiga ko hunde sawaba haray ɗum ko Allah fodde e yettirede jarnire wona min amma siko fallira ɗum noon ko min tigi felirte miɗa fodde e felore joomi an kan ko woɗɗitiɗo e faljere ngal hawde sawaba iftoɗe on wowirno noon bisimillahi rahmani rahim wa dalilul asjari dalilu leɗɗe ɗen wal ahjari e kaaje ɗen qawluhu ta'ala o konngol makko to ɗon afara aytumul laata yeetelal laata wal uzza e uzza wa manata thalithata e manata tata ɓuru al ukhra sakkitor ndum wa hadith e hadith abi waqidin baba waqidi on allayfi layfiyankojo radiallahu anhu e wele Allah ne makko kala o wi'i kharajna min yalti ma annabi wondude annabajo on sallallahu alaihi wasallam ila hunayni meɗen yawde hunayn wa nahanu tay menen hudatha'u komin heyɓe ahade bi kufurin iwgol e heferako walil musrikina no wodani sirkaɓe goɗon sidratun leggal yakufuna hiɓe ufino indaha takko maggal wayanutuna hiɓe wenga biha e maggal aslihatahum kaafaje maɓɓe ɗen yuqalu laha hiɓe wiyana ngal ɗon leggal zatu anwatin joomiranga yowirgal famararna min rey menen kadi bi sidratin takko leggal fagolna min wi'i ya rasulallahi ko a yonelaɗo Allah ij'al lana waɗani men zata anwatin joomiranga yowirgal kama lahum wono wodirani ɓe ni zata anwatin joomiranga yowirgal alhadith hadith on alqaidatu rabi'atu tugalal nayaɓal ngal anna wonde musriki sirkayɓe ɓen zamanina e jamanu meɗen aghladu ɓuri tiiɗude shirkan sirk min al awwalina
diini attiɓe li anna al awwalina sabu no attinoɓe yushrikuna ɓe sirkayno firrahayi saanga newaniɓe wa yukhlisuna ɓe laɓɓina dewal ngal fi siddati saanga sattende o mushrikun sirkaɓe ɓen noon zamanina e jamanu meɗen sirku maɓɓe on daiman ko duumi ɗum firrahayi e newende wa siddati e sattede wa dalilu on qawluhu ta'ala ko konngol to ɗon fa ida rakibu si ɓe waɗɗike fil fulki ka laaɗe da'awullaha ɓe nodda Allah mukhlisina lahu dina ɓe laɓɓinanmo diina kam falamma najjahum tumane min dandiɓe ilal barri faande ka jordi idahum e jaa kamɓe yushrikuna hiɓe sirka simore ankabut nden aya 65 wallahu a'lam